Then example 5. Example 5. Okey, kita nampak sini diberi motor apa? Example 5, motor separate excited juga. Yang tadi ni kan. For 20% increase of the armature voltage, calculate the percentage change in the no load speed. Assume that the load torque is unchanged. So, sama juga. Please draw your circuit yang related to the question. Which is kalau separate excited, you ada RA, sambung ke VT. So, this is your EA. You ada shaft rotate bila you ada supply by IA. Yang disupply oleh VT. So, this is your V field. And this is your RA, EA, RF, IF, label lah. Supaya boleh cross check balik you punya information bila-bila dekat lukisan ni. Okay, let's say soalan dia adalah VT increase 20%. So, omega naught jadi berapa? Torque fix. Torque you fix. So, kalau ikut graf untuk perubahan terminal voltage, apa akan jadi? Dia punya, bila berubah V terminal, dia hanya akan ubah dia punya graf dengan kecurunan yang sama. Nampak tak? Kecurunan masih maintain. Kalau ubah resistor, kecurunan akan berubah. Nampak tak? Kecurunan akan berubah. Sekarang, this is the correct graph lah. This is not lah. Okay. Then, what happen bila kita nak set supaya omega naught kosong? Ataupun dekat mana? VT increase 20%. Calculate the percentage change of the no load speed. Sorry. No load speed akan jadi berapa? Kalau increase voltage dia ke atas lah. So, berapa persen? Okay. Formula ialah omega sama dengan VT over K flux. Tolak RA over K flux square develop torque. Dan sama dengan omega naught tolak the changes of omega. Okey, bila ada perubahan antara omega naught 1 dengan omega naught 2, so V1 over V2 juga berubah. Ada berubah daripada speed yang asal kepada speed yang kedua ni. So means that the incoming voltage juga patutnya pada label yang berbeza lah. Pada keadaan omega naught ni maksud kata you punya other value adalah sama. And develop torque maintain. K flux juga akan maintain. Develop torque maintain. RA tak berubah lah. K flux juga maintain sebab K flux ni dia ambil daripada IF. IF EA ni sama dengan K flux IA. EA sama dengan K flux IA. So tak berubah. Sorry, K flux EA. So EA tak berubah. So EA juga tak berubah. K flux omega. Kan EA ya. K flux omega. So remaining adalah VT over K flux, which is yang ni tadi adalah VT over K flux VT over K flux ni pun VT
VT over K flux. Yang ni yang pertama, yang ni yang kedua. So K flux cancel, remain as T1 over VT2. And so sama dengan V1 over V2 lah. V1 over V2. So omega naught 1 over omega naught 2 sama dengan 100 V terminal pertama tadi over 120 kan, which is 20% increase kan. So should be instead of 100 volt yang initial awal, jadi 120 volt yang kedua. So you settlekan untuk V02 ke atas, is that dapat V01 darab 120 over 100. Dan dia akan dapat 120% of omega 01. Alright. So for increment of 20% armature voltage, you punya speed akan meningkat jadi 120%. Kalau tadi speed you berapa? Kalau 100 radian per second, sekarang akan jadi 120 radian per second. Okay, sekarang tengok pula kepada example 6. Sama juga, separate excited DC motor. Okay. If increment of 20% armature voltage, calculate percentage change in the no load speed. So yang tadi V terminal increase 20%, omega naught pun akan increase 20%. Settle macam example 5 tadi kan. Cuma sekarang apa yang berlaku? Bila load repeat the calculation dengan increment 20% reduction of the field flux, jatuh 20%. So sekarang apa berlaku bila flux jatuh 20%, omega naught jadi macam mana? Alright. So tengok balik formula, omega sama dengan VT over K flux minus RA over K flux square darab dengan level top, which is equal to omega naught minus delta omega. So bahagian ni adalah omega naught, bahagian ni adalah delta omega. Sekarang bila flux ni berubah. So bila flux berubah, omega naught ni adalah VT over K flux, yang mana VT maintain, K flux berubah kan. So omega naught 1 over omega naught 2 sama dengan omega naught jadi VT over K flux lah. VT over K flux 1 VT over K flux 2. Alright. So you divide these two. So dia akan jadi, oleh kerana VT maintain, K flux 1 bagi K flux 2 akan jadi K flux 2 over K flux 1. Alright. VT cancel, ni cancel, 1 over K flux bagi 1 over K flux, didarab ke atas jadi K flux 2 over K flux 1. K buang, tinggal flux 2 over flux 1. Alright. So omega naught 1, omega naught 2 sama dengan K flux, sama dengan flux 2 over flux 1. Tetapi flux 2 ni adalah reduce 20%. Kita tinggal 0.8 lah daripada flux 1, which is omega naught 1 over omega naught 2 sama dengan 0.8 flux 1 over
flux 1. So, letak ke atas omega naught 2. Ini turun ke bawah. Sama dengan 1.25 of omega naught 1. Alright. Apabila flux reduce 20%, omega naught baru akan jadi 1.25 kali, 125% lebih laju berbanding initial ataupun kelajuan yang awal tadi. Kalau kita graf, kan, flux nombor 2 akan jadi macam ni. Dia akan naik 1.25 kali. 1.25 kali. 150% berbanding omega 1 tadi ni. Akan jadi omega 2. Omega naught 2 lah. Faham? Cuma pembetulan dekat sini. Kalau kita ubah fill, kecerunan dia akan jadi lebih cerun untuk graf yang lebih atas tu. So, graf bawah je ni. Dia meningkat, so dia akan jadi lebih cerun. Lebih cerun. So, this is your delta omega tu. Dia akan jadi lebih cerun lah. So, kita tengok seterusnya. Perbincangan untuk apa berlaku pada delta omega. Okey, untuk delta omega. Delta omega tu. Ni. Okey, your delta omega. Sorry ya. Delta omega 1 over delta omega 2. Dia punya panggil apa ni? The ratio of the speed drop. Bahagian ini. Delta omega ni. Adalah sama dengan RA bagi dengan K flux 1 square. Develop top yang pertama. Bahagi dengan RA over K flux 2. Square untuk develop top yang kedua. Nampak tak? Memandangkan dia punya RA sama. So, cancel. Top pun sama. Tak berubah. Cancel. So, tinggallah 1 over K flux 1 square. Over 1 over K flux 2 square. So, actually K pun boleh cancel. Sebab pemalaan. So, bila naikkan ke atas, dia akan jadi flux 2 square bahagi dengan flux 1 square. Ataupun flux 2 over flux 1 square. So, this is the final equation of delta omega 1 over delta omega 2. Okay, sekarang kita dah kira tadi ni. You punya delta flux 2 adalah 0.8. Flux 1. So, masukkan dalam ni. Dia akan jadi you punya delta omega 1, delta omega 2 sama dengan flux 2 which is 0.8 flux 1 bagi dengan flux 1 square. So, sekarang dia dah naikkan ni ke atas. Flux 2 ni. Naikkan ke atas. Sekarang ni pun dengan ni cancel. Akan jadi 0.8 square. Bila naikkan ke atas, ia akan jadi delta omega 2 adalah sama dengan delta omega 1 bagi dengan 0.8 square. So, akan sama dengan ni lah. 1.5625 of omega, delta omega 1. So, delta omega 2 adalah sama dengan 1.562 omega 1. So, means that the speed drop increase by 50%